Anya laki din! Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutlutaw. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalaw. Adalaang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ayo day ta. Amom di ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na bakit? Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka no bakit? Sugar mommy na. Ay, imbaglakit din at saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na mo't nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismis. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawon dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umong. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya, adda part 2 na day jay. Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado nagiti chismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudan je part 2 na. Tanay, agkaba-kaba to'y parukong kaw. Kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pa ilaang. Kat nabayag damo nga main ang nagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sak. Dan ganyan ti part 2 ti istoryaki din. Ala, aguli mo kan, Ana. Kalpasan ana tiliw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa bali mo't ababae day jay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay dayta. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa bali man ang ababae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Wen nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Ay, joke ko lang, si Kama. Oy, sa anak amasikugan niya. Amok mata saan, kasano ko maamasikog ka, kat single ka man. Kat, isumad. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikugakon. Naimas na ang atalaga ti sidsidaan mi anya. Di magsensama to'y tricycle ko Di ka man nagsao itikas na manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon tikas na. Joke. Ang pulaang da jay, si kakit di mo.
Agpapada kayon amanguy uyaw kanya. Gaputa limok mga. Ngam, aguray ka man, ading ka. Apay nga pa iso akil na at alimukmag ka. Ay kadgagangay na Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmag. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Ay, agpakutungak nga ro din no kasta. Ado kayon amanguy uyaw kanya. Kid no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ako mamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Iso nga road, nabayag kayon nga awan. Ngam, isun samat ti pagluk-luk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati naka-let go ako. Karurod ko pa ikit din amang tinagan da ya tao. Saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alasing ko amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napanannan ngay. Ay, jak nga road amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi sige, awagam man laangan. Api nga taamarabyan pa'y laang mo day a babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kanta ni mabisin kami. Nakagatang ka kanun iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mga min? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid kalatan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da. Ay, may gayam. Anya, siya. Apa ya siya? Malay bagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan pa si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Nagtugaw ka man dito'y. Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangasak pay? Agangas kan Darasam. Nakaangas kan. Pudnon samot. Apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak, isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday ta ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan, ti sa nga bandihado nga inapoy. Imbagam day ta? Ay sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat,
Tapno mamatid na asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Iso ti kahit ko amaamuan. Rabi iuna yan, iso nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perperdi iti reputasyon ko. Ay, wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, kitaam. Katuan, nagdakkel atabay ti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Maray, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapukun kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray sa anak ko nakasla artista nanang, basta sa andak a pagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tenday tabadom ama panagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa ilaang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apa nang isiti suot mo ah? Ay, agladlading ita. Adami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah? J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo ngay bagbagam, ipis matlaganyam. Ay ngam aguray ka man, anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga ta tinangyawaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan ije lugar mi. Sana siya ka. Saan nakakitaan ni Tikas na? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perper di iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarumkan ka. Siguradwak amalungsot ka ije pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure ije unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y, Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain. Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see ah.
Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Taan niya ko matipagsaritaan ta, kahit nalpas na kon nga imbre. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Ah, kunak mutingking ka, hindi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat inaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man, no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayjay. Ibagam, taado ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Ah, dayta? Ha? Apay nga warwaras mo dayta, ha? Di mo kadiam mo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungarod nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat na makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo. Inataywan nak man. Idarong ka talaga! Ay, saan ka mabutang nga may darom? Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinublianan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat-bati alalaki dito'y lubong. Jack kaya't ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papanken ka, Ana. Anya mananday ta? Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nukusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta? Ibagamon Ay, kwa. Naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko? Ibagada naganakakon? Ay, anya lakit din aya. Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inaldaw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga sumardeng day at tao amang perde kanyak? Ang ambayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, indakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ne, adda ka pa ilaan di tasangwanan ti Sarmen. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni ti Rabi. Umay ka kidin, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalalalian. Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidem saanan ang maikat dagitatanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni mami. Jack pa'y nalpas anangan. Darasam namin timangan Nagbayag ka. Ito'y kapay di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan te kon kunaken ka. Tilantungmat lang amin, ikabkabil mo di tarupam kay. Anya nga iti aramida kong lakay. Limabaga mo itong nagpayso da iti rupak. Kan, imbalon. Sus, makapadanag ka mo. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay, susapo, anya tilangamon nga'y.
Ay, uyawan nakpailaang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpaison day tarupam bakit ay sus. Ha? Kasanungatan aya day toy. Kumare Inday! Intan na makipaling kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana. Nagtungtong kami idikalman amasapa kami ang makipalingki. Ah, dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, auntie. Ah, agsakit? Agurigur ka di? Saan, auntie? 5 bagay di rupa na. 5. Ha? Tapay ngay? Dinanog ka din ni dadim. Saan, auntie? Di ka yung kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kaya tato pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may 1 take 1. Adamat by 2 take 2. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Psst. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Ah, kumusta kang beautiful? Pimintas ka, oh. Oo, kitain nyo dahil customer ko, ha. Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha. Ay, ala. Bay, may ta. Lala, may ta. Unigayam, malagip mo ni Kumarik nga Inday. Ah, when? Iso dyan may kimatang iti na minsan. Bay to take to ti kinatang na. O anya, pimintas mat ka din nakascan ka. Anya pimintas, pimangit. Ah, abay mangin. 5 baga kano di rupa na, kan 5. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing di anak na, agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Angam, intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor kano nilakay na, kasta unay kano ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Wanang ko. Allergic ka kano iti niya purus mo ti tarupam. Ay sus. Day takit ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Oh, anya. Usarampay day jay ti tarupam. Iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katun man gamain. Abay. Nanggatangam aya iti day jay. Ija ayan ti bakla, iji palengke. Sus. Mamatpati kan tumat ngamain. Kat, iso ka nung ngamin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni Kumarik Alinda. Aha. Kano adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos day ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor nga urayim iti do alawas sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't ko laang mat ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon na kun anag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti Kumarik. Ala, siya akong di mapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Pare,
Papanam, Ah, ay, mapanak mang gumatang dita kantina, maray. ningay kumarik nga inday. Ah? Ay... Damag ko kat limtag mat ka no jerupa na. Ay, basit laang, maray. Taapay alimtag pare. Anya tinaramid na. Basit laang, maray. Nagsida ngamin itituyo. Amamag. Allergic na itituyo kay. Kastagayam. Damag ko nga inyospital mo ka no. Ay, saan? Ijay laang klinik, maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak itirupa na. Ay, ikwa. Ay, limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay, saan, maray? Saan? Nasayat nga rin no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot ten timapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige, maray. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jerupan ni Mami Apay jaro pa na. Person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan itirupak. Saan mo asungsungbatan idawon? Ay, sinong batak meten idinagdamag kanyak ni Auntie Linda. No addanto pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wen, Mami. Ne, agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay ang naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito elakok. Agas Ha? Adda pa'y lakom nga agas. Uy na, agas para itirupa, no ada allergy na. Atoy. Ni, nagbasit mo tenday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ore basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mga lakan. Ha? Nagngina mo ten. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan tirumbang nga agasak dito rupak. Tako namot apumimpintasak. Kat, pudno man. Adala ang numaminsan amarik na ka medyo aggatil day tirupak. Apay ngay akas dyan. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kasjay ka di? Wen, kantap no may kat day taan naggatal amarikrik nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bit lang Jaran! Anya day ta? Iya purus mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, ken agas itinagatal arupa. Kaslamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na ba sa ti Afrika. Ijay! Nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit adanong. Uging sa laeng mo daytoy. Uging anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaang mo day tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300. 3,000. Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakadaytan.
Awan lat tawarnan. Ay na, tawaran pa ilaan. Nagrigat ti mapanijay Aprika ang mga laiti kasta nga ugingan niya. Tagam, sige. Tangay suki ka. Itat kunkin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasak ko dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man-manin day ti sumaro no a picture ko. Diana! Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko dito. Anya ayat yar aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa nga ayaban Axel selfie ak lang, mat. Day talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursurom ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana ko. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amo nga aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Oy, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ay, kasla imubing Mami, nakaisaan akon. Ha? Anyan na nga di cellphone ko dito yung lamisaan. Dayana, anya a klase a camera daytoy? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter ti awag na data. Aya. Isugayam dayta ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito, mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. O, kitaam da ito profile picture ni Kumarik nga Inday. Kita agman. Ay na, nagpintas mo ito. Apay nga napasamak da ita. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tay surok ka. Ay, wunman, paati wakki din kan kwa na. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kayat mo ka di? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, po na banbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase a Kumari dayta. Naman. Mabitlan. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Anya laki din! Nasihat matimay ka. Dulpo a kagwapwan na customer mi dito yung par. Siga agad di mo. Pudman, pudno. Sika, di kagwapwan na customer mi dito yung hangout bar. Paito na bell. Saan aya? Katala nagyaman na nga ron ng basta. Oh, anya nga rin drink mo Katay sigod May sa atubay to, kan may sa order apulutan. Okay. Anya ba Medya lang. okay. Mamit lang I-serve ko ti order mo Ading balasang, mabaling galing umasidag ka dito. Anya ka dito masapon mo, manong.
Damagag lang ko man, how much are you? Anyat ko na. Kuna, how much are you? Anya, Amang ano, sobra pa ikan ka tisang aribo. saan ka kumamit nga agsao iti kasta, ah? May sala ang abot iti naibos mo. Ngam nabartok kan. Sakit kasta ti bagbagam. Ala, sungbatang gitin ti saludsod ko. Manu kaya. Salbag kakit di alalaki. No ti panagkit-kitam kada kami ababalasang dito'y bar. Kat for sale. Nagbidot ka. Ala, bayadam ti in-order mo. Takuray agawid kan. Salbag ka. Hay, rurud kun aya apo. Ha? Kaapay? Makaliplipakak man iti day a customer. Kunam lan guwapo. What are you talking about? Jay customer mo api manaw. Pres-presyon nakmeten tiyawanan bain. Ni Dulpo. Kasladat tililing na madaya customer. Saan la sikatin ang ibagan na iti kasta? Uray ka no ni Georgia. Anya? Isungado ti nag-work dito gumurgura kenkwana iti kasing ugali na. Anya lakid din aya. Hay, tinaimula iti panunot na. Ti amin nga agtrab-trabaho dito'y market for sale. Ibahin niya tayo. Ay, true. Kailangan trabaho tayo dito kat ag-serve. Making istorya ka dagiti customer. Ngayon dito for sale, pakawan na mapo. Oray ka saan umot at kinarigat ibiyag. Kat saan tayo umot nga aramidan dayta. Pay man, tano umay dagigay kakadwana. Ibagak man, tapno bagbagaan da day alalaki. Hay, makadadaal iti rabi. Parbangon ka mo tan anak kaawid anagapoy jay ili. Napanam? Ay kwa. Ni, tanabayag asumong bat. Padalang talapanak, at niya laki din na ya. Ay nadolpo. Nagbabala nga rodon ti presyo tinatang. Maalam pa ilaang ti umin-inom ijibar. Ha? Talaga saan ka magpampanunot? Bigbigat pa lang. Gumadda ka man ng asumanaw. At niya laki din. Kasano asa anak asuman na o? Katunggal mapan kay jay ili, kasta ti aramid mo. Kaslasan na panagawid ti tao siya asawa ti aramidam. Makauma ka. Napan kagaya medya hangout ti dirabe, paray? Ha? Ayon, pare. Ay na. Makay ayo talaga ti kinapintas ni Isabel. Nagpintas siya. Anya? Ulag tinagdagiti kakatay ko. Tunggal makitkitak day balasang. Oo, na yan. Nyalaki din, paray. Huwag man pare. Ganamong gade. Imbaga kan kuha na idirabi. How much are you? Unak, kasta unay apungtot na siya. Anya? Apay magnaming nga kasta timbagam kingkwana kay paray. Makaungit amay. Magusto kami na talaga ni Isabel pare. Kadyang matam mo. No kasanok nga iba kakinkuha na ti panagayat ko. Iswa shortcut na. Isunto mo lang titurong na. Sana ya. Yakman na mo king nga paray. Likam na kita nga aramid mo. Tama nga numaamuan ni baka mau. Oh, itaman pa nga daka dito'y balay. Damag ko, amapan kano aglako da Rudy itinatang day jay ili. Apay, saan ka amapan? Kanyahin ko mataramida ki Jay. Kat mapandalat tadi. Tanateng dangarod tila ko da. Oh, malay ko sa'yo. Amok nga menti ugalim kat. Uray awan tinatang mo, amapan mo ilako. Mapan kalata, makainom kalaang. Nagatuman nga ibagbagam sigaan na. Oho, tikunam kit di.
Mapaypayson ka? Isuakasta ka sumungsungbat? Ala. Mapanak to mo ti Jaylee. Kamsan pa nga ita. Mapanak no nating ko, timapan ko ilako. Gumne, nababamat ti priso ita. Naimbag pa'y darude Tanaranaan da tinangina priso ti patatas. Balitok ko naman. Ayos. Ay na, naimbag man, taimay kayo manong. Wala ding. Umay kami, taglako kami, mamay iti patatas nita paglaklakwan iti natay. Nasayaat nga rin no kasta. Kat, apay asaan nyo akadwa, di makabuisit ti panagrupropa na. Ha? Asin ti bagpagam, aday. Di nga ibang kinti matana, amang prespresyo iti babae tunggal umay dito'y hangout. Ni Dolpo, ti bagbagam, aday. Dulpo tinagan na. Ibagam kan kwa na, tauray sa anin nga umay dito'y. Nagalas to bali na. Ti pa nagkita na iti babae dito'y hangout kat babayadan, ha? Never ever. Ay, ala, pasensya ka ni ti Daya kadwami, aday. Ugali na talaga ti kasdyan. Makarurod. Kunam lanog gwapo. Saan mat? Ay, rurod kun. Ala, ibagam no anya ti order yung manong, ta iserve ko. Kahit, kumusta nga iti ipapanyo iyaili di kalman, pare? Nasaya at lata, pare. Naimbag ka pa, pare. Tanaranaan nyo ita anangina ti priso ti patatas. Anda mo basit, pare. San pa'y nga rin binayadan ni Boss Do na ti patatas ko a medium size? Ayo, pungay. Talaga ang marigatan pa iti bayar amang bayar iti patatas mo, ha? Kit, mapankon to singirin na, kalpasan ti duwangal daw, pare. Una, agpainom kan tuman, pare. Tumapo kan ti isbaw. Iti kinabayag nga ajak nakaraman iti arak sila. Sika talaga, pare. Ay, wun nga yan. Apay, anya ti nararamid mo ya, idinapan ka ijay hangout. Apay, akas taunay, apongto ni Sabil king nga. Preswam magkano nga may. Ha? Awan na dyan, pare. Anya laki din, aya. Nay, nakapalas ka matdulpo. Papanamanan. Adala mapan ko alaan, Jaylee. Ha? Anyat mapan mo alaon ijay. Kat awan mo tinatang amapan mo ilako. Ay, basta. Anya? Amangan numapan ka man agsarak iti balasa nga. Di ka laagbain. Agrubrubot ti tao, sumanao ka pa ilaan. Panawan ka man langay. Anyat basa pulmaw, aday. Kwa mo na. Imbon na ngamin ni Rudy. Diyan naglako iti patatas na idi namin saan. Anda ka numati saan nyo abinayadan. Medium size ka no. Ay, win. Ada, apay ka day. Imbon na ngamin nga umay ko kano singiran. Kasta ka day. Mabit lang, ha? Wan manang. Totalak lang, no manuti bayad na. Sika manan? Siga agad di mo. Kas ka lang makikigtot ang nakakita ka niya. Di ka kadi akong ungat. Nang rona ita. Kaadok ti kwarta ko nagtumay. Kita man natin. Ito yun. Ayo. Nagpusko lang niya. Ado kwarta sabay. Anya? Kat, maan ano ngay no adot kwartam? Apay, umdas ayaday ta nga iyag mo dito'y hangout tapno ipalpalastog mo kada kami? Saan mo? Ipakpakitak lang. Isuan. Ibagam no manong priso.
bayadak itamot lang. Anya! Ipagano 5,000, 10,000. I can afford it. Salpag tawanan ba in? For your information, dito'y hangout. Saan kami nga agraraman anya? We don't tolerate those people. Nagbabati pa nagkit-kita na kada kami. Akas kumakin ka. Ala, pumanaw kan. Saan mi akayat ti customer akas kan ka? Mawatan! Pasensya ako man ah. Mala, saan ako nagsasaw? Basta, isir bandang mo't itinumak. Agtambayak pala dito ayan niyo. O, si kamot gayam, Rudy. Imbay ka, ngumawan mo tila kung mapatatas mo. Aguray pa'y manang. Tainton umay manin na bulan na maapit di kakaiso na patatas ko. Kasta ka de, ay katun Umay ko lang kung masingiran ti saan nyo nabayadan, manang. Naimbag lang nga igatang man iti apasto di garde. Anya nga agsingir nga ibagbagam. Kano imay idikal man jay kanayon mo akadwa. Nakuna na nga imbaon mo kanaw nga umay mangala. Anya, ni Dolpo? Wan, iso nga intag ko amin kan kwa na jay bayad ti medium size a patatas mau. Anya? Ti awanan ba eh? Saan ko mga imbaw nga umay naalain? Kin anyaga po no bilang lahat. Sigurado na panamanan inginom ti kwartak. Unay na makapapungto mo dayay. Ay napasensya ka kuman. Nagtalo ka mo ngamin kan kwa na. Gaputa makitkitak mo't nga iso ti kanayon mo akadwa. Ala, panawan kayo pa'y manang. Mapanak man ijay hangout. Sigurado nga da ijay. Nagawan mo't apain mon paray. Oray ka para. Nay, ako yan. Tinanong mo maglatan, dahil takabsat mo. Saan ko akabsat dahito yan niya? Abay nga, dinanong maglaklatan pare. Nagkunaging ka, mapan mo ala di bayat tinateng ko, yayan ni Busdo na. Unay kamutin pare. Siguro, may ka dito, hitap nagpalpalastog ka man na niya. Ay, manong, gusto kay kiday tanging bagam. Imay nga rod dito yung agpalpalastog. Nga ado ka no ti kwartana. Kan presyon na kami pa'y tawanan bain. Ay, nagawan abayin mo. Kinapod no na, napan na sininger ti bayad tinateng ko. Asaan na yung pakpakamo kanya. Ibagak aming kinibagat mo lang ita. Ay, pare. Yaks! Nakababain nga aramid mo. Si Kadolpong. Ha? Puskol matan ti ropam. Ay, kwa, Kung namin lano, nagsao ka, kapay lang mamang bayan iti tao. Tagayam, agal-ala kay iti bayad iti nateng asan mo ako kwa. Awan babay na. Ibagam amang presyo ka iti balasang awan gayam kwartam. Kanadamot gayam asawam. Salbag ka. Ha? Pasensya kan, pare Rode. Anya, pasensya ngay bagbagam. Ikaray, itrapahuak, tinagastos ko ako ortam, pare. Nagawa na bain mo? Mapangag, singer-singer, iti kwarta ti sabalay. Tapno lang ang dati mapan mo, ipalpalastog, iti ayan ni Isabel. Unay kan, pare. Pare. Makapasakit kay tinakam, tapno mo. Nagturid ka, mapan mangibaga, ijay, hangout, how much are you? Ngam saan mo mataboko na kwarta, tinapan mo, inyinaw. Salbag ka. Saan na maulit, pare? Ikarik na to, pare. Noawan nga minti kwarta, saan na mapan iti bar? Saan nakasta mapangkag, singir iti bayat tinatang, ti akin natang. Mawatam! Nagmayat ka, papispisan, tapno, nagam ka. Ala, what? Pare, ikarik ko nakmanan. Saan na maulit, pare? Saan ta pa yan alpas? Uy, iso ti arami ni Dolpo, mapan ni hangout.
Agasem man. Ta how much are you? Kung kunana ka nagiti babalasang ijay. Aniya? Kunamlan no baro iti kasjay nga aramid na. Ti awanan bain? Di nanto pa'y maipay amin akasapulan nagiti anak na. Kastagayam ti aramidan na Uwan maray. Isa bagbagaam da di Adolfo. Naglaingag singer iti saan na akwarta. Usaran na pa'y mo iti saan na nasayaat. Saan na pa'y ngayong bagbaga iti bar papanan na nga daasawa na. Kanayon na kanong ibaga abaraw. Ti awanan bain? Makapangariyat, Adolfo? Paiman? Di mo amo ti agbain si Ipudpay. Anya ka naman na tabakan. Di ka man naging dadamat? Agasan man ti aramid mo? Agsingir ka iti bayat ti akin natang? Anya. Apay, awanan ti utak alinaon day ta ulom? Nasukatanan iti arak? Anya. Agasan man? Namang presyo kagayam iti babalasang iti bar? Talaga anak po kawan ti limbong ti panunot mo niya. Ibagbagang pa'y gayam iti bar nga awan asawam. Anya laki din, Dulpo? Ana. Anay ko mo isag pagkakiday. At daan nak mga babae. Ngam kasta ka? Mang preso ka iti babae? Ano? Saan nga amin nga agtrab-trabaho iti bar? Kat nagbabati tayab da? Maawatam! Uwan bakit? Nalabas ka Ala, uray saan kan amangan? Ingkan agtrabaho iti bangkag mo, tapno adda apitam. Tada ibayad mo kini Rudy. Siyak ti mababa ini ti kas nga aramid mo. Di pala asi ka ti bayadan da. Nya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kadyo asawon. Ipasublat yung kanya kung ti bar, uncle. Huwag kanakan. Sublata mo, tapno adhamot ti paginkamam. Ay na, nakaragragsakak una iti daytang imbagayo. Ngamangkal, awan pa iti umdas nga urnong ko apagpuunak no bilang laang. Adamot kiti urnong ko ngam panagkunak kat saan nga umdas. Anya kalaki dinayah kanakan. Pautangan ka. Ha? Di ka madanagan. Adda may pautang kuking ka. Kun saan mo apakadanagan nagiti gamit gaputa sa anak nga agala iti gamit iti bar. Usar mabayin. I can explain the gladness I'm feeling right now. Ay no. You deserve ay kanakan. Isong agsagana ka. Tamanipon din tun umayalawas. Si kan ti mangi-manage iti bar. Agyaman ak angkal. Anya lakit din. Ay na, anya laki din. I'm so happy for you, dearest friend. Agyaman ak unay no kasta, friendship. Akalain mo, dona lang idi. Writer lang ako nada. Ngumne, bar owner itan. Ay na. Kasla jak ngod pat dyan amang i-manage akong iti bar ita. Nupay kasta, friend. Sapay la kuma. Tasan kang agbalbaliw kada kami agagayam mo, ha? Ay inayan. Kasano ko mga agbaliwak mo't? Anya lakit din aya. Uray sa dino ti pakadandanonak. Kan anya man nagiti maragpat ko iti biyag. Siyakla taray ti donabil akabattitan. Yung katatarakyan agayam yung. Dayta ka man. Dagita ka ti kayat ko ken ka. Lumalaban. Katuan. Wala tayong choice kundi ang lumaban lagi. We're strong, you know. Ay wen, strong tayo. Saan nga uso kada tayo nga gagayam ti weak? Ay laki din aya.
Nay, agkat-katawa kamot ngagmay maysa si ka Maria. Anya ngay ti kat-katawaam. Dahiti man impose ni Donabel iti Facebook, nana. Apay, anya ka dit impose na. Saan nyo ay nakita? Donabel's Hangout Bar is soon to open. Kuna naman. Wun, nakitak dayta. Anya ngay kumati nakakatkatawa iti dayta. Mayat kit tamang rugimot tan nga agnegosyo. Anya amayat nga ibagbagamot, nana. Hay, siguro kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso na panunot na ti agnegosyo iti bar, Nana Sabel. Anya? Awan talaga ti babain na day di Donabel. Agnegosyo kit din iti bar. Awan aya ti sabali mabalin na apaging kaman, takas di pay laang mat tinapanunot na. Anya kalakit din aya si ka Maria. Di ka latabaybayan. Tay kunada nga raw. Mind your own business. Anya! Awan man tinakakat-katawa iti panagnegosyo ni Donabel iti bar. Apa akat-katawaam. Nakakatkatawa mo't ngamin. Kasla awan ti sabali mabalin na pagingkaman, takas di pay lang tinapanunot na negosyo. Anya. Nagrugit ang kitaan. Siguro kat kwa. Kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso abar tinapanunot na negosyo. Sika kitdimot, tila'y bagbagam Maria. Kat pudno mait, apay, isakit mo ni Donabel. Saan man nakasta Maria? Ngamuhusto mo ti bagbagak. Awan dakes iti bar a negosyo na. Anya? Iso nga imbes akat katawa Maria, agpanunot ka kitdimot, iti paging kamam niya. Sa nakasta day talamang babas iti padamatao ta among nga aramidan. Oh my gosh! Kasta kayam ti ibagbagaday di Maria, Nana Sabel. Wun, agasam ta nagmayat ti panagkat-katawa na nakakita iti impose mo iti Facebook. Kasta ka di? Ay katala agkatawa latta aginggat kay kayat na. Isupay itultuloy mo kit day balasang ka. Ay wun Nana, anya lakit dinaya. Sa anak man nga apektado iti tattao akas kankwan. Namumatan ti ugali na day di babae. Naglaing agkatawa no at damakita na. Kas itinakunak na agkatawa ka dilat taginggat kay kayat na. Kat mauman tulat ta Wan man, iso asaan mulatan nga kaskaso dagiti mangmangag mo asao ti tattao. Lakit di amom iti bagay nga awan dakas nga aramidem. Agyamanak, Nana. Nagalas-langit din to ugali day di Maria. No apay matakas sa tibagbagana kontragan ka. Diyak man amoy ti dayjay babae. Ay, tuloy lang. Laban lang ngayem. San ka kumang agpapaapekto iti sao ti tao. In the end, si katimang pakan iti bagim. Saan nga isuda? Katwan mat. Kano akpay ayaan nagpaapekto iti sao ti tattao. Amunak mat. Awan bibiyang ko iti kakasta abampanag. Rombeng laeng, friend. Tay kunak nga rod, I survived too many storms to be bothered by raindrops, you know. Nagitawan ti kakayat ko ken ka, Donabels. Oh, you're so strong enough. Amom nga mina niya. Awan ti mapasamak, no kanayon tayo a week. Iso akas sa pulan nga agbalin tayo a palaban. Lumaban tayo mat Lakit di, patas alaban. Awan ti manggulgulang ako nada. Correct me if I'm wrong. Oh, da kayo magayam, Uncle. Wag kanakan.
kumusta ti Manu Arabio dito'y bar? Ay kat, nasayaat mo tangkal. Kasi na, adamot na tati customer may tunggal rabi eh. Saan kami mat ama 0-0? Ay na, nasayaat nga raw kanakan. Sapay lang kuma, tagtultuloy latta kasta. Uwan nga rod, angkal. Nakita, timpos mo iti Facebook Ha? Anya ka dito, Jay, angkal? Dagiti customer mo nga agsalsala Uwan, angkal. Naalaak iti video dagiti agsalsala iti na minsan. Impos ko na dayjay, tapno makita dagiti tattao. Kan amon dati location na dati Donabel's Hangout Bar. Ay, wala. Mayat na ita, kanakan. Di kay madanagan, angkal. Ta sa anak mo't amakisalsala. Kan may sa, saan a sweet dance ti ipaspasalak no kwa. Hadya kalaki din ay kanakan. Awan parikaw, titida ita. Amok nga mom tararamidag. Amok mo't lang ang mabutang ka nga uminaw, muno agsala. Uray saan a sweet dance. Amangan nga mino agunget ti kayan ayat maw. Ni angkal man, tila ibagbagayo. Ay, pakawanam. Talaga mo't dahi a babae Awan samot tin tinabat-bati a panagbain na. Anya. Asino man ang tikat katawam? Kita ang man ngamin da iti impose manin ni Donabel iti Facebook na. Agsasala damutin. Ha? Ay, pakawanam talaga. Anya nga minayat ti parikot mo kinkwana. Awan parikot ko kankwana. Nga makakatawa aklaan. Gaputa impamaysanan at talaga di negosyo na abar. Agasa man, tagsala-sala da pa yan. Siguro, uray day di Adonabel, makisalsala mo tan. Anya. Kurang at talaga ti masusweldo na iti sabali at trabaho na. Iso nga agsala-sala mo tan ijay bar na. Diya ka mukin ka. Amin asan arumbang nga pakibibyangan. Di kalatamot agpanunot iti pagingkamang. Anya lakid din ayati kasta. Ay, naku. Maulawak Mildred. Makapailak at talaga. Day, Allah, adda ka manon. Sumong-sungad ka pailaang magkatkatawa ka. Nana Sabel, nakitam ka diti impose ni Donabel iti Facebook. Ha? Anya mananday taya. Kitno adda impose na nga agsasalada. Jay impos na nga agtatayaw da. Wan, nakitak day jay. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay. Awan mag. Anya nga awan nga ibagbagamot, nana. Siguro, awanin ti makukwarta na day di Adonabel. Iso nga agsalsalamutin ijay bar na. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka, Maria. Pudno man, uray pa'y ibagam kenkwa nga imbaga. Anya ko ma. Total kat pudno man, san aya. Hay, jakamukan ka, Maria. Ay, awanin ti sabali ama panunot na apagkwartaan na. Iso nga agsalsalamutin ijay dance floor. Makapaulak ka talaga. Si kamat gayam di masabat ko, Madam Maria. Aywan, siyak nga rod. Papanamangay, nagpudot pa'y lang ti darang ti init. Kwa, mapanakon iji pwestok, Madam. Ada ngamin ti umay ag-deliver iti arak intun madamdama. Naskan nga adak ijay. Kasta ka di. Siga ngay, sa dino mo tinagkapwam. Ay, kwa? Di tala ang tersena ni Nana Sabel. Awan nga mintar aramidak ijay balay mi. Iso anapanak nagtamtambay ijay iti mano nga oras. Ay, sana all. Naimbagpay kan ka, tapatambay-tambay ka lang.
Si kakit dimat. Malangarod Inakpay, Madam Maria. Adamot na dagasak ijay ni Nana Sabel. Ha? Anyat ko nam? Dumagas ka ijay ayan ni Nana Sabel? Wan Madam Maria. Apay ka di. Ha? Ay, kwa. Ay, awan. Mala, inka nga ro din. Isumat lagayam. Akas la madandanagan idi imbagak nga adda ti dagasak ditoy. Tagayam, imay nakmanin immarmarites ti Jaski a babae. Wen, ay na, kasta unay nga rod ti panagkatkatawan na itay, kabayatan ti panagis-istoryana. Ay, anya nga taaya, ti parikot day ang Maria kanya. Maria kunak manlatan, suron kon. Ay, amumatan na itay. Into lang nan ti kinamanagapal na. Amin ang makita na, uyawin na, no saan na akabailan nga artapan. Sa bagay, kasjay ngamin ti ugali na, idi pa ilaang. Iso abay-bay am laeng basang, saan mon atutupan? Agsakit laeng ti ulom no pampanunutom dagiti lawlawatan na. Isupay Ay, kay man day nga babae. Tila tangag panunot mo ti mabalin na nga pagkwartaan. San kat akasta? Agasam man, ta ibagbaga na pa'y gayam. Asyak ti agsalsala iti impose kung agsasala a customers iji bar. Ay, anya lakit din aya. Agbirbiro klaang dayjay iti chismis na. Amumutang, ipatay na no saan ang makamarites. Agtaltal na aklang. Ngam kinapudno na. Kasta una yan arurod ko iti dayjay a babae. Huwag mo nang pansinin, friend. Masisira lang ang beauty mo, kunakmanen. Ay, una yan dagiti tattao iti aglawlaw niya. Talagang aramidan da amin akabaulanda. Makadadaol talaang. Among do na, Benz. Saan tayo anayan nakidikalman? Nairuwam tayo ni ti kastang ugali ti tattao. Dito yan tayo. Lumabalbalin nga rod kat dakis tag negosyo. Taago nga ti karuba. At niya lagi din aya. Husto kay tinay tang imbagam, friendship. Isobaybayam lang ita, friend. Saan nga isuda ti mang kontrol ken kay ti aming ngaramidem? Sa bagay. Ngam kwa. Anya akwa man daytan? Tapno makisayan tirurod ko iti dayjay a Maria. Kasaritak to man numara na Ay na, yaklapat yen day ta kasarita. Pagsasawa kid din tapno agnag ka mamamimpinsan. Anya laki din. Itaman pa yakas na tilangam ka anakan.